ৰামী কাশ্যপ বসুমতাৰী আমাৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ যোনে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ MCA ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত তেখেতে মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছিল। যোৱাকালি ৰাতি তেখেতে এটা ইনচিডেণ্ট বা এক্সিডেণ্টত ইহঁতে এটা বহুত চিৰিয়াছ ইহঁতে আঘাত হৈছিল। আঘাত হোৱাৰ পিছত তেখেতক চিভিল হস্পিটেলত লৈ অহা হৈছিল, কিন্তু চিভিল হস্পিটেলত লৈ অহাৰ পিছত ৰাতিপুৱাৰ মাজত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ তেখেতে মৃত্যু হৈ গ'ল। ইয়াত আমি আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে যোনটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেল, যিহেতু জানুৱাৰী 27 আগত যেতিয়া আমাক এটা নটিচ দিছিলে যে চিভিল হস্পিটেল আৰু মেডিকেল কলেজ মাৰ্জ আপ কৰি দিয়া হ'ব বুলি আমাক জনাইছিলে, এই সময়ত আমি মাত মাতিছিলোঁ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলক চিভিল হস্পিটেল হিচাপে ৰাখক আৰু মেডিকেল কলেজটো মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলে ৰাখক। কিয়নো আমাৰ কোকৰাঝাৰ টাউনৰ অঞ্চলত থকা বা কোকৰাঝাৰ চিভিল হস্পিটেলৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ আণ্ডাৰত যিমান আমাৰ ৰাইজসকল আছে ইহঁতৰ কাৰণে সেই চিভিল হস্পিটেলটো চিভিল হিচাপে ৰাখক বুলি আমি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ। কিন্তু আমি কি দেখিবলৈ পালোঁ, আমাৰ BTCৰ চৰকাৰে বা আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ চিভিল হস্পিটেলৰ যিমান সফিষ্টিকেটেড ফেচিলিটিজ বা সফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্টছ সেইবিলাক চব লৈ মেডিকেল কলেজত মাৰ্জ আপ কৰি দিল। তো যোৱাকালি যোনটো বা আজি যোনটো মৃত্যু হোৱা ঘটনাটো ঘটিল, ইয়াৰ বিষয়ে দুটামান কথা আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে বহুত অনুৰোধ কৰিছে, বহুত ইউটিউবাৰো আহি পিনে বহুতখিনি কথা কৈছিল যে চিভিল হস্পিটেলটো ভাল কৰি মেইনটেইন কৰক। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে চিভিল হস্পিটেলটো হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে হাইজেনিকভাৱে ৰাখে আৰু যোনটো আমাৰ ডক্টৰবিলাক যে যাতে সিহঁতে প্ৰেজেণ্ট থাকে বুলি বহুত মানে এই এক বছৰত বহুত আলোচনা চলিছে। আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অৰূপ কুমাৰ দে দাদা, আপুনি আমাৰ BTCৰ হেল্থৰ EM হয়, আপুনি হেল্থৰ EM হৈ পেলাই আপুনি হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আপুনি ফ'কাছ কৰা নাই বুলি আমি দেখি আছোঁ। কিয়নো আপুনি চিভিল হস্পিটেলৰ হিচাপে আপোনাক বহুত অনুৰোধ কৰা হৈছে। এই যোৱাবাৰতে যেতিয়া আপুনি যে মাৰ্জ আপ কৰি দিয়া ডিচিশ্যনটো লৈছিল আমাৰ BTC চৰকাৰে, তেতিয়া বহুত ৰাইজে আমাৰ কোকৰাঝাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে বহুত ডিমাণ্ড কৰিছিল যে চিভিল হস্পিটেলটো চিভিল হস্পিটেল হিচাপে ৰাখক। আজি যে আমাৰ এজন মেধাৱী ছাত্ৰ বা মেধাৱী যুৱ আজি যে সেই মৃত্যু হৈ গ'ল আজি ৰাতিৰ ভিতৰত সফিষ্টিকেটেড ফেচিলিটিজ নাথাকাৰ কাৰণে, আৰু যিমানখিনি আমি শুনিছোঁ যে আমাৰ ডক্টৰো সেই যোনটো ৰেফাৰ কৰি দিয়া নাই, তেখেতে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু ফেচিলিটিজ নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতে মৃত্যু হৈ গ'ল। আমাৰ মনত বহুত দুখ লাগিছে আৰু আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাক অৰূপ কুমাৰ দে আৰু আমাৰ BTCৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আপোনালোকে BTCৰ চৰকাৰ চলাই আছে, কিন্তু যদি আপোনালোকে যদি সঁচাকৈ BTCৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভাবে আপোনালোকে কাম কৰি দেখাব লাগিব। এই চলি থকা 4 বছৰত আপোনালোকে বহুত ফাণ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰিছে, কিন্তু আপোনালোকে হেল্থ ছেক্টৰ আৰু এডুকেশ্যন ছেক্টৰত আপোনালোকে ৰাইজৰ কাৰণে কি কাম কৰি দিছে? আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি সেই হেল্থ ছেক্টৰ আৰু এডুকেশ্যন ছেক্টৰটো যদি আপোনালোকে ভাল কৰি যদি আপোনালোকে ফ'কাছ নকৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যুৱসকল আমাৰ আৰু BTCৰ ৰাইজসকলে আপোনাৰ সেই UPPL চৰকাৰটো উচ্ছেদ কৰিবলৈ আমি ৰেডি হৈ আছোঁ। दिनै जोङो रायजो राजा नोंथांमोन जे थांनाय जानुवारि मासाव जेब्ला बुंदोंमोन जे सिभिल हस्पिटालखौ माने मेडिकेल कलेजजों ज' खालामनाय जासिगोन होननानै जोंनाव जेब्ला लेटारखौ जों फरायदों, बे समाव जों बिराद बुंदोंमोन जे सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल हिसाबै थाहो आरो मेडिकेल कलेजखौ मेडिकेल कलेज हिसाबै थाहो। मानोना जोंना गोबां समस्या दङ। सोरबा खाथि खालायाव एखमबा एक्सिडेन्ट जाब्रबगोन, खाथि खालानि ओनसोलनि जेब्ला रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे लोमजानाय समाव जे सिभिल हस्पिटालाव लाबोगोन, बे गैया जाहैगोन। मेडिकेल कलेजा जोंनि थाखाय गोबां गोजान आरो जों बे मेडिकेल कलेजावहाय जोङो जे टाउन ओनसोलनि जानानै बा एरियानि 10 किलोमिटार रेडियासनि आन्दाराव थानानै जोङो सौहैस्लाबनांगौआ बे जोंनि थाखाय सम्भब नङा। दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा मिथिगौ मेडिकेल कलेजाव जेब्ला ट्रिटमेन्टनि थाखाय थाङो मा प्रब्लेमनि फेस जागासिनो दङ जोंनि रायजो राजाफोरा मिथिनो बाखि गैला। हाग्रामा महिलारि साराहाय BTCनि रायजो राजानि थाखाय मेडिकेल कलेज लुनानै होदों, नाथाय जोंनि प्रमोद बर' बिथाङा 3 बोसोर सरकार सालायनायनि उनावबो बिथाङा मेडिकेल कलेजखौ थिग मथन सालायनो हायाखै। गासिबो मेटेरियेल्स गैजोबा। जिमानखिनि जोंनि सिभिल हस्पिटालाव सफिस्टिकेटेड मेटेरियेल्स आरो सफिस्टिकेटेड फेसिलिटिसनि प्रयोजन दङ, बिथां प्रमोद बर' आरो अरुप कुमार दे बिथाङा जाहाथे बे फेसिलिटिखौ जोंनि सिभिल हस्पिटालाव होफिनो। मानो होनबा जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय MCA डिपार्टमेन्टनि फार्स्ट सेमिस्टार रोंखा राखा सासे गोरों ब्रिलियान्ट स्टुडेन्ट दिनै बे बिथाङा जुदि सिभिल हस्पिटालाव जुदि फेसिलिटिस दंमोनबा दिनै फुंनि गेजेराव बे बिथाङा दिनैहाय थैलांनांगौ दरकार गैयामोन। जुदि सिभिल हस्पिटालाव जुदि मोजां डाक्टार दंमोनब्ला, जुदि जोंनि BTC सरकार आरो एडुकेशन जोंनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जाय EM अरुप कुमार दे बिथाङा जुदि मोजां फेसिलिटिस होनायमोनबा दिनै बे
बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायनाय एमसि डिपार्टमेन्ट फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायनाय बे बिथाङा बे जोंनि लोगोआहाय दिनै थैनांगौनि दरखार गैयामोन ओंखायनो प्रमद बर' आरो दिनै उरुप कुमार दे बिथां नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जुदि नोंथांमोना बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय जुदि सानमारदोंबा नोंथांमोना जुदि बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो आखायाव लादोंबा नोंथांमोना मावनांगोन नोंथांमोना मावनानै देखायनांगोन नोंथांमोना सात्रनि थाखाय बेसेबां सानदों जुदि नोंथांमोना हेल्थ सेक्टराव बेसेबां फकास खालामदों इडुकेसन सेक्टराव नोंथांमोना बेसे फकास खालामदों फकास खालामनायमोनब्ला थांनाय बोसोराव बुंनाय खोथाखौ जुदि नोंथांमोना जोंनि बाथ्राखौ बुजिनायमोनब्ला दिनै बै बिथां जाय दिनै फुङाव थैलांनांदों बडलेण्ड इउनिभार्सिटिनि सासे स्टुडेन्ट दिनै बिनि जिउआ खहा जानाय नङामोन ओंखायनो आं खावलायो रायजो राजा बिथांमोना दिनै बुजिनो बाखि गैला जोंनि लाइमोनफोरा बुजिनो बाखि गैला जोंनि फरायसाफोरा दिनै बुजिनो बाखि गैला जे प्रमद बर' बिथाङाहाय जोंनि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखौ जों बुजिनो बाखि गैला रायजो राजानि थाखाय जुदि खामानि मावगौमोनब्ला प्रमद बर' बिथाङाहाय दिनैहाय बिथाङा इभिकसन खालामनाय नङामोन बिथाङा दिनै फेक एनकाउन्टार जाहोनाय नङामोन दा गतिके जों खावलायदों रायजो राजा गासैबो नोंथांमोनखौहाय जोङो जोंनि फैबाय थानाय दिनावहाय जाहाथे जोंना मोजां दिन फैथों जाहाथे जोंना मोजां दिन फैथों रायजो राजानि मेगना मोदै दागथों दिनै इभिकसननि जोङो शिकार दाजानांथों जोङो दिनैहाय फेक एनकाउन्टारनि शिकार दाजानांथों बिनि थाखाय जोङो दिनैहाय प्रमद बर' बिथांखौ जाहाथे जोङो बे बिडिसि निफ्राय जाहाथे बोखारो आरो जोङो जाय जोंनि थाखाय मोजां मावगोन हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो पावाराव लाबोफिनो जों बिनि थाखाय जों गांजि खाफ्रागासिनो दङ